Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje nje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguMateyu umpostoli. Isahluko sesikhombisa ivesi lesikhombisa kuze kube ivesi le-12. Kuleyo nkathi uJesu wathi kubafundi bakhe, celani ikhona niyakuphiwa, funani ikhona niyakufumana, nqonqozani ikhona niyakuvulelwa. Ngoba ilowo ocelayo uyathola, nofunayo uyafumana, nonqonqozayo uyavulelwa. Kumbe imuphi kini ongathi indodana yakhe icela isinkwa ayinike itshe na? Kumbe icela inhlanzi ayinike inyoka na? Ngakho ke uma nina phezu kokuba nibabi nikwazi ukunika abantabenu izipho ezinhle, pho kangakanani uyihle osezulwini uyakubanika okuhle labo abacela kuye na? Impela konke enithanda ukuba abantu banenzele khona, benzeleni khona nani, ngoba lokhu kuyalwe ngumthetho nabaprofete. Thandwa zami, ngibuka isahluko saleli ivangeli, sahluko sesikhombisa, ivesi lesikhombisa, uma ethi umntaka Maria, celani niyaphiwa. Mhlawumbe kumina inkonzo evuka inkonzo yokuthi Nkosi kade sicela kodwa asiphiwa. Ingakho kumina kuvuka ukuthi Nkosi sifundise ukuthi sicela kanjani. Khona inkonzo esiyaziyo yokucela, kodwa sicela kanjani? Atsho bhala kahle, atsho khulekelayo ukucela uNkulunkulu ngokukholwa ukuthi sewukwamukele. Athi uNkulunkulu uyakunika kona. Uyabona khona abantu abavedane bathi yasifata angazi noma uzongisiza yini, kodwa nginenkinga yokuthi well if ungazi noma ngizokusiza uzelani. Uyasifata uyazi angazi noma lento izokwenzekani kodwa angiboni, kodwa ke sengiyalahlela nje, then you've already lost. And so kunenkonzo ebalekile uNkulunkulu asinikeza yona, inkonzo yokuba Nkosi ngifundisa inkonzo yokucela. Angingayi ukuyocela sakudemand, angingayi ukuyocela ngoba wonke umuntu uyacela. Khona omunye umuntu uzokwenzani? Well ngizwile ngawe kodwa angazi ufunani, hayi noma yini oyenzayo. Khona inkonzo ekumele siye kuyona, Nkosi ngifundisa ukucela kahle. Nkosi ngifundisa ukwazi ukuthi lokhu ngiyakwazi ukukhuluma enkosini, lokhu ngiyakwazi ukubeka kanje, lokhu kumele ngishiyele uNkulunkulu. Seyiswela leyo nkonzo, Nkosi sifundise. Ingakho abapostoli bethi kuJesu sifundise Nkosi ukukhuleka. Kukumina nginalomkhuleko othi ngifundise Nkosi ukucela, ngoba khona ezinye izinto engizoyicela kanti ngelinye ilanga izongibulala. Khona izinto engizoyicela kanti uNkulunkulu bengesona isabelo anginikeze sona. Khona omunye umuntu olokhu ecele njalo, uNkulunkulu athi angisele sengimnika ngoba phela uyayifuna lento. Maqedana isilimazi. Ngiye ngithi mina emkhulekweni wami, Nkosi noma yini engicela kuwena, uma ngelinye ilanga
lento yongisusa kuwena ngicela unganginiki yona ngoba angazi ngiyoba yini mase nekuthiwa ngiyasuka ebusweni bakho angazi ngiyoba yini sengizuze konke asho njalo ubhala kahle athi kusizana ukuzuza umhlaba wonke athi kodwa ulahlekele ukuphila kwakho Thandwa zami siyibonile lenkonzo siyayazi imndeni ehambile yayothwala ngoba ifuna ukuphila lifestyle thizeni siyawazi ama couples aphila lifestyle thizeni kodwa muwabuza angisajabula angisayifuni lento siyabaza abafana siyawazi amadoda emiza ashadile aphenduka amakhosikazi amanye amadoda ngoba efuna imali ekhaya ubaba womuzi kodwa ngale uphenduka unkosikazi kwenye indoda ngoba uncenga imali ufuna ukuphila lifestyle engesiye yakhe ngakho kumina ibalekile lenkonzo yokuthi inkosi ngifundise ukucela iziphi izinto engimele ngicele enkulunkulu iziphi izinto engimele ngamukele khona inkonzo yokwamukela ukuthi hayi yabona thina sakhuliswe ekhaya kwathiwa hayi mntana miyamukela mungenakho unakho akukho anginakho and so ngiyamukela ukuthi anginakho lokho ngiyamukela sikakafiki isikhathi sakho ngiyamukela ukuthi mase nginamandla kodwa ngeke ngizonde ngoba kusekho sho njalo namhlanje umntaka Maria uthi celana niyakufumana kodwa ngathi bese ngafunda ukucela kahle athi ngqongqozani athi niyakuvulelwa yangithusa leyo nkonzo ekuxakekeni kwakho ngqongqozaphi ekulambeni kwakho khangezaphi osizini lwakho ubikela abantu moya ongcwele kunezinto ezonakele not because isikhalile not because isinqonqozile not because isicelile inkinga suke saya emnyango or wrong kwi department ezosibulala khona omunye umuntu ombikela usizi lwakho wakuthwala ngeqhoma khona omunye umuntu owazi ukulamba kwakho wakudlisa upoison uyamazi umuntu osephila impilo angayithandi ngobuxakekile ayikho into ebhlungu njengokukweleta umuntu okwenzisa noma yini ongasafuna ukuyenza just because usancengile kulowo muntu balekile kumina inkonzo ukuthi unqonqozaphi ucelaphi ukhulekaphi ulibikela bani usizi lwakho kunezinto njengabantu ekumele sifunde ayidinga abantu le into yasekhaya le engadinge abantu into yami le engadinga uba ngixoxela umhlaba wonke khona ezinye izinto engaqondi mina ayithandwa zami mhlambe angazi ngakhula kanjani mhlambe ngangenwa amakhehla olunye uhlobo uthatha kanjani izinto zegceke uyoyixoxa emphakathini mina khona izinto enga-understand angiyibuka i-TV kodwa mangizwa ngabantu bexoxa uyokhuluma amahlazo egceke ku-TV wenzela ba ngoba phela lo muntu omisa ku-TV akanazi loya muntu oyipresenter banendaba nestory senu banendaba nokuthi abantu bazobuka amahlazo enu nize niyokhuluma izinto ezingaka hayi mina ngingabuza ngelinye ilanga ngithi webaba wesithandwa sami wenkosikazi yami wemyeni wami uzuzongitshela ezidlangalaleni bewuhlulwa yini ukungihlalisa phansi ekhaya uzuzongitshela emphakathini wonke ukuthi umntanami akazalwa yimina bewuhlulwa yini ungihlalisa phansi uthi iseka sibanibani athi kunento engidlayo singabe uthathekile khona izinto ekumele sisabe khona izinto ekumele sithi hayi ayenziwa lento
Uwezwa kahle amakhehla amadala nezalukwazi zithi makoti ayenziwa lento la ekhaya. Zithi mntanami makwenziwe ukuthi not emzini wala ekhaya, not emzini wamakhehla ayenziwa leyo nto. Ungayenza emgaqweni kodwa la ekhaya yenziwa. Khona inkonzo yokuyihlonipha. Khona izinto ongakwazi ukuzenza nje ngoba umusi wabanomzana. Ndlovukazi yezulu la ibenathi mayisibusisa isivikela isikhanyisela isinika amandla nomusa nothando likaNkulunkulu yena onguyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.